Harston, Farche, Edesh. Shaw and lesson againn novel study Bierla, the Ice Sea Pirates. In Jew, Hashin you give you Bidh me da capital. Capital a tree, the cormorant that came back. Agus capital a ceithir, the pole star. Is againn nach the range ach capital roye. Ach had to have mishe irividian of a flanig. Wo ich mi nach sheer sheach ganun eragal. Agus me geite sier gladische ha kerrit se neu capital nak in die jenef. Maar sin feum badoch go jenef. In Jew ni sin da capital agus a nachjachten in da lesson a hakin levi sin 3 capitalen airson sgil. So sin a kielge nachjachten givel sie capitalen agaibh di levig etter jeloin agus jurtun. So good ik sin vi go go big die da capital gachlan ja ha urud of heen go fat an issue en levig. So Kershmaha a desh hundu. Ha Munachel sure and Lea cast, Halla Nal go get epic.com agus levat nyo go to a vigashach luum in a vlog. We me doing a din of Clary and Gabe. So naga drug Munachel kuntis get epic.com agus a has. Kersh. The hit capital hashanach, the cormorant that came back, had daskel elever shinnig vi a kupdachig. She hit root. Cànan samhlachdail aithneachadh, writing sin as a lesson in J. Recognizing figurative language. A suringa cànan samhlachdail aithneachadh. Agus an darna root, writing sin as an term sa hai, the writing a textich nyo action. A suringa sgiomadh is scanadh gus fios lorg. Da sgil a ha agaibh a churishi se go feum in Jew, nor a hashin a diana show. Agus in this go capital tree the cormorant that came back. So ha isaking at seva city is the iron apple gunjach Mickey a gutch. Ik toshach a capital ha city rye desh gunvallo ha giesik in a cholle tunje. Ach chud na nabien agus na carachin ulig unig moor orre. Or charoat airson a kutjach. So ha hit keist akam sa agaibh. Cwrsion nach rod idir airson a kutjach. Agus an darna keist dheidhinn tusa na ro usa awn. A mi dol a levig didach peas big te sin gus an cainig sibh diach blasit na vatachst. Agus gus an ring of smynach ag dheidhinn tusa na ro usa awn a feikin sa clintin na vatachst. Then Olav, standing with the half-gutted cord in his hand, said, "Who took her, Siri? What kind of ship was it?" I raised my voice so that everyone could hear. "The Snow Raven!" Within seconds, every single person on the wharf had fallen silent. "Whitehead's taken my sister," I went on. "We have to go after them and get her back." They all stared at me with strange, frightened looks. No one said a thing. No one shouted, "Yes, let's go after the ship." None of them rushed to fetch their guns. "Hurry!" I shouted. "They're sailing west from Iron Apple. They'll be at Seal Skerry by now." No one moved. They looked away. They stared at the ground, muttered to one another, and then someone said, "Anyone going after the Snow Raven is as good as dead." "That's right. It has 16 cannon and the crew is only too happy to shoot at anyone who comes near," someone else called out. "No one can get the better of Whitehead." Olav put a fishy hand upon my shoulder. Siri. He looked at me with sorrow in his eyes. "Your sister is gone. People taken by Whitehead no longer exist. That's the way of it." There was someone, though, prepared to step forward, fragile as an old boat with its wood rotting and white, but his fists were clenched. My dad. So in da geistje wakamse, cwrsion nach rothynni airson city a chudjachig, agus yn darna geist. Dheidhinn tussen. En by tussen met a va voor goed sgiomadh, ceithir fallaf, ceithir lar,
An big tusa fios agaibh na, bhig tú creachta sinna dhéanamh ha conisteach. Neo an big tusa mar agaibh. An big tusa le gúláid gal céimideoirt dísal san gáil as a dé. Déir becht nar a usa ann dé dhéanamh tusa. Eindinach. Ceart. An darna rúdacamsa mar son go bríní sin ma dhéin. Sé nistún hat a réise go dé. Agus ha agaibh son gáil a sté Captain Whitehead. Ha agaibh i dhéanamh dísal. Agus ha díslachag bacca. Bhuala arams nachtach móran as a bhaca a hasin. Ag bewn dúliag tríchit sa trí agus deoch dá loine ag múlach dúliag tríchit sa céir léimi sin amach adrast. By that evening, everything stood ready inside the door. A kit bag of warm clothes, a couple of fish cakes wrapped in paper, Dad's winter boots and a gun. He checked them carefully and then nodded. Ach, mar a ha is againn, chanie daddy idir a ha fallaf ar a nuige sinach, ach sé siri a ha a fallaf. Ach a dhist, me chéti sin, a vacca eichgeshe, sin is ik jerry gechapatel, een paragraaf gudit janahin, doe ik trieke te shia, sin ha ishe it jenef. I emptied Dad's clothes out of the kit bag, and I put in 2 pairs of socks and my thick jumper with a collar. Then I shouldered the bag and opened the door. I knew that my chances of getting the better of Whitehead were as small as anyone's, but I certainly didn't intend to die out there on the ice sea. So deachas smainnig mun kit bag of a sin, va achad a cud stech, uitach bla, groen fish cakes the ihe, bochten en gauri agus gunne. Chud siri an notion stech, gensi agus da fér te stochgingen. Pani mór na ha sin na ché. So sé chéist atam sa gaid agus an nobhail apu se a dú. Hiadrút ha mir sons gan jean séivse liste, J churig séivse stech. Ag deach san shopping gaid na ché mór an idir haun. Seo bacca a mis me se torsleum who's gonna be antonin. Agus ha ishe tart amach uitach achar. A cudistech da fér te hochgingen. Agus een gensi. Sinné. Dé chud op tussen is stech gan bhacca a seo. Hiadrút a víse a chud stech, cúmbist, campus, machba, víse son ingelir chodigin a gud a giúsí chud a dynne, can man nú fér agat seg dui scian a vik tú curum fallach, penknife mar gabíag, na rutigin gin George sin, tar a varach bí, knachens, úlen, rutan mar sin. Dé ile. Dé chudig séivse stech as a bhacca sin. A nuair a dhémas tú caiinechag fémi a fittig, agus fémi nach bí a rochraam gus an nuringad an gúlain de greimse. Dé chudig tusa ans a bhacca agat. Nishe, is my héitsin deach a dhéis céim anna hin, so bha dad a díslachag, bha dad son a gáil. Ach an nóis an hacha rudigin an an bech an an intin siri. Me chéti sin dúliag tríchit sa ceithir, éis is seo. He walked over to the bed with stiff, uneven steps and loosened his braces. As he sat there on the edge of the bed, I realised how small he actually was. Like a twig, grey, dry and thin. It would take little more than a touch to snap him. Oh, achar, boch gan hinnach nach héil. So smaich of heen, son nach jech dad. Smaich dheist na wat dúine I gedaan ar a wat hies ag a wharf. Smaich cudiocht a dheist gan dar nach apajol, son nach jech dad go air an apple. Ha Frida Nilsson a gís againn an hinnach, le 4 jo cànan samhlachdail, uair. Hai gís againn cúris ha dad colch. Hai gís againn an an dói fatanas brílan na seo, gyfel daddy sin, agus gyfel a wak snachal a látir. Ha mir sions gan skim agus gan scansibh, an an capitula trí. Ha séivse in lorg da apos, darút a ha Frida Nilsson skrivig. Darút an capitula trí a ha gís againn me dad.
Cainneachadh sgiomadh scanadh van term sa hai. Where's Wally a agat na de cheann. Ha sibh se a dó luatra duine gan a díos a fiochan na haperstin sin a lorg. Sgiomadh agus scanadh agus fiosrachaidh a lorg. Nuair a ha sibh an scríbigh síos is na deotar an agaibh se, ha sibh se againn cànan samhlachdail. Agus ha mir seans gon sulliarich sibh in da hawla. Ha mir an leif gamach mar ha. Kerst. Magadídeh, glúisi sin a dós ma ha agus nist bníní sin me dhéin an ceithir capital, the pole star. At sa ha sin a dhéanamh sin, ha a lesan éireachach písbig agus an nise. Ha sinne a giúsachaidh me dhéin gnìomhairean cumhachdail. Ha sinne a giúsachaidh me dhéin gnìomhairean cumhachdail. Gnìomhairean cumhachdail. Ha de rein sin ítir an clasa cumhachdail. Gnìomhairean cumhachdail. Ha is agaibh tí han an gnìomhairean gydaire, sé verbs a húnta, sin a dawn sa léomh go céit an an bearla fachglan ing. Cain agaibh sin na chéir. Ma ha graim agaibh idir hiet fáiste capital a ceithir, léomh mi gaibh díadach a hiet dheidhinn. Fios is an dheidhinn a ha sin, ha Frida Nilsson gnìomhairean einsinnach a chleach fiochan clein se vat. A whale, quite a small one, had drifted into the bay in its sleep. Its back gleamed in the moonlight. Dé húil a séis an hen dé lach sibh, có na gnìomhairean cumhachdail a chleachtaí an a hin. Stoc a bhir siúra, a cha bhús crol har ó facail ingi de dawn. Agus fic sibh ceist, a cha is againn tá. Nuair a ha fachglan ing out sa bhéarla ar a gáil gan treas chan je ing in suffix a ha ag an deireadh idir am an nóirsin ach sé ed na ché. Ha is ac a bit sin. So in maréis pleir ma ha sin na ceithirachadh walk, ing, walking, gnìomhairean walking. Ma ha sin na ceithirachadh sin gan treas sé walked, walked. De suffix ed ha dóla an deireadh, yeah? So me chanas mi sin a díos, diolch a hiet dheidhinn, ha mir seans gon éisiú a díos is an gnìomhairean scannear a chleachtaí. A whale, quite a small one, had drifted into the bay in its sleep. Its back gleamed in the moonlight. An cúis a bhat an tripsin. Dé bhúnta, éve mechat, 1, 2, 3. Drifted and gleamed. Ceart? Nist, cemar a surin gain a bhí céindeach gyda gnìomhairean cumhachdail a húnta. Cemar a surin gain a bhí céindeach go bhfuil at ma? Well, ma smaigi se bharéis idir an opera reinchnig toiseach clasa cwyd na bheis na blimi ein jo vriadachas se sin na hawn. Se jo vriadachas a hawn múr nachil có ach gonacin a hag ír na sáiste. Múr nach uringaibh in áirsteachig ha isacin go bhfuil at ma. So ma réis an pleir, húrstí drifted. Có achlan. Fachlan cuideach go ha cílacha gan na rút. The whale bobbed, floated, wafted, fuse. The whale was borne away by the tide. The whale went away, had gone away with the current. The whale was carried away. Ha eet zijn ulig ik ieren as Island drifted nach het. Ha het boelig an na rút rent gerst voor kerst die drifted. Sinne gies again, gyda jo gnìomhairean a hawn. Gyda gnìomhairean cumhachdail a hawn. Cumhachdail, powerful. Kerst? Jamie gleamed. Sean sparkled stocha, shimmered goedig. J.A. glowed, glimmered, glinted. Caught the light. Iddiest, gaan je ginjach go ma? The gleamed. Na ma veach, jeer beach kein. So nische, at sa ha sheifse, het dal tra capital a ceithir. Outs na jotter an akafse, ham your sons gynjeen sheifse liste. Je gnìomhairean cumhachdail a ha Frida Nilsson a cleachtaí. Oh, scoop me a bhórst. Ha sinne a gimsachaigh me dhéin gnìomhairean cumhachdail. So smuinich mar éis an pleir a réis go cosach walking. En náte walking, guti tú ra sashade, swayed, dashed. Mas má a chaine se dashed agus swayed a chléach Frida Nilsson an a capital a ceithir. Se
gnìomhairean cumhachdail a hasíomh se I lorg an capital a ceithir. Ceist? So, chur pís op ar acw sydd I yn y fydw, mas rwy'n cainachadh, fas nhw blian nymsa ag fregart a ceistion car Sean nach dynia airson sydd I cwtachadh, agus dhéanach tusa nyr o usa yn notion is yn jotter, ha sibh se cwr liste stoi, dheidhinn se vleif an yn backe, ha sibh se sidig da apost voor Friede Nielsen a gís againn nobhail dad idir later. Bhí se fiosrachaidh yn da hawla an hyn, agus yn treasrút ní sibh se liste de gnìomhairean cumhachdail. Ceart? Tachbeleibh se sy'n bhí ann, sy'n bhí a géisteach, agus cumisi an orn leis an sea pirates bhadach in aithneachadh. Ceart? Lovely jubbly, tachbeleibh, toodaloo!